כבוד ראש הכנסייה, חברי הכנסייה, מכובדי הכנסייה, יושב ראש הקהילה היהודית, ידידי ורעי מר מקסים בן בנישתי, יושב ראש המועצה הדתית הרוחנית של הקהילה מר רוברט ג'רסי, אנשי הקהילה היהודית המכובדים, קהל נכבד לכולם. Бих искал да приветствам всички вас, които сте днес тук. Благодаря на всички, които организирахте тая служба, домакините на тая служба, Християнски център Победа, пастор Андрей Аврамов, на господин Максим Бенвенисти, председателя на Организацията на евреите в България Шалом, на господин Робърт Джераси, председателя на Централния духовен израелтянски съвет в България, на представителите на еврейската общност в България, специално в София, всички вас, които сте дошли тук да отбележим заедно този ден. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מתקיים מדי שנה מאז נובמבר-ינואר 2005 ומתבצע בכל המדינות המתאפיינות כמדינות הקשורות לעולם הנאור, לעולם האור, ולא למדינות החושך הפועלים למען קיומה של שואה שנייה. Ноември 2005 година, Международният ден за възпоменание на Холокоста, се отбелязва всяка година в страните, които са избрали да изградят обществата си върху ценностите, свързани с уважение към човешкото достоинство. За съжаление обаче има друга група страни, в които този ден със сигурност не се отбелязва. Всъщност това са страните, чието правителства се стремят да предизвикат втори Холокост. יום זיכרון חשוב זה הינו ביטוי סולידרי לרצון של מדינות, עמים וארגונים בינלאומיים לזכור ולא לשכוח, ללמוד ולהנציח את אירועי השואה הזוועתיים שבוצעו על ידי הצורר הנאצי, צבא הנאצי ומפקדיו, כנגד העם היהודי ומיעוטים אחרים, אשר בו לדאבוננו הושמדו 6 מיליון יהודים, שהם כשליש מהעם היהודי בכלל. Този важен възпоменателен ден е израз на солидарност от страна на множество държави, народи, международни организации, които желаят да помнят и да не забравят, да се получат от историята и да увековечат спомена за чудовищните престъпления на Холокоста, които бяха извършени от нацистския режим и всички техни съучастници срещу еврейския народ и други малцинства. Престъпления, чрез които беше унищожена около 1/3 от еврейското население в света. ברגשי הערכה והזדהות ובמקום המיוחד הזה, הכנסייה, שבו נפגשים הלבבות והאנשים הדומים והשונים בדתם ובתרבותם, כמדי שנה, גם השנה אנחנו כאן מקיימים את הטקס החשוב לזכרם של הנרצחים בשואה. Забележителен е фактът, че вече няколко години подред тук, в тази църква, на това място се срещат хора, които са различни в своята религия и култура, но са свързани чрез взаимно уважение и солидарност и заедно отбелязват Международния ден за възпоменание на Холокоста. ברצוני להדגיש כי יום זיכרון זה אינו אמנם אירוע בינלאומי שנקבע על ידי העצרת הכללית של האו"ם ב-1 לנובמבר 2005 ובהחלטה של כולם לציון זיכרון השואה כאירוע בינלאומי, אשר שם דגש על זכויות האדם והכנה של האמנה למניעה של רצח עם. Бих искал да подчертая, че този възпоменателен ден е постановен от Общото събрание на Организацията на Обединените нации, състояло се на 1 ноември 2005 година, където представителите на международната общност вземат решение за създаване на конвенция, чийто фокус е защитата на човешките права и предотвратяването на престъпления на геноцид. ברמה האופרטיבית, לצד הזיכרון, נדרשים כולנו ובכל מקום לעסוק בהטמעת נושא השואה בתוכניות הלימודים והחינוך, בבתי הספר, באקדמיה ובחברה, תוך הבעת תגובה ופעילות דחיקה
ובלימה של יוזמות מצד מדינות ומנהיגים המנסים להכחיש את השואה, ומאידך הם פועלים לקיומה של שואה נוספת. Наред с провеждането на възпоменателни събития е нужно темата за Холокоста систематично да се разглежда и изучава в средните училища и университетите и всъщност на всяко ниво в обществото. Всеки един от нас, където и да се намира, има сериозната отговорност да се противопостави на лъжите относно Холокоста, с които толкова често се сблъскваме. Ние сме длъжни да застанем срещу всякакви инициативи, подети от държавни лидери и правителства, които отричат Холокоста и с действията си усилено се стремят към това той отново да се повтори. לדורות הבאים מחויבים אנו כולנו לשמר כל מידע ופרט הקשור בשואה. יש לשמר ולשקם כל סימן, מתקן, אתר הקשור למחנות ריכוז והשמדה. אך מאידך עלינו לפעול ולגנות כל תופעה של שנאת זרים ואלימות על רקע מוצא אתני או אמונה דתית. אך עלינו גם מוטלת החשיבות והצורך בלקיים את הטקסים והאירועים החשובים לשם זיכרון השואה. Заради бъдещите поколения, ние сме длъжни да съхраним всеки един детайл и всяка една подробност от цялата информация за Холокоста, която е достигнала до нас. Длъжни сме да възстановим като символичен паметник всяко едно място, свързано с концентрационните лагери и лагерите на смъртта. Преди всичко обаче, трябва да положим максимално усилие, за да се съпротивим на всяка форма на ксенофобия, на всяка проява на насилие на етническа или религиозна основа и ясно и недвусмислено да заклеймим подобни явления още в началния им стадий. במעמד זה ברצוני לציין בשמי, בשם מדינת ישראל ועם ישראל, את הערכה הרבה לעם הבולגרי, לאנשי הכמורה והכנסייה, לסגן יושב ראש הפרלמנט פאשב ולנוספים והחשובים באותה תקופה, אשר בגופם מנעו את השמדתם של יהודי בולגריה בשואה זו. ומאידך חשוב לכולנו גם לזכור ולא לשכוח את קהילת יהודי נרצחי תראקיה ומקדוניה, אשר לא שפר עליהם גורלם, כאשר 11,340 ויותר נרצחו. והם נמנים עם 6 מיליון היהודים שנרצחו בשואה זו. Тук бих искал да изразя лично от свое име и от името на държавата Израел огромната ни признателност към българския народ като цяло и в частност към лидерите на Българската православна църква, към подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев и мнозина други видни общественици от онова време, които предотвратиха унищожението на българските евреи. Наред с това е важно да помним и да не забравяме трагичната съдба на общностите от Беломорска Тракия и Вардарска Македония, от които 11 343 евреи бяха депортирани в лагерите на смъртта и станаха част от 6 милиона жертви на Холокоста. יחד עם זאת, ובהזדמנות מכובדת זו, זה המקום להביע תודה והערכה לנשיא בולגריה ולראש הממשלה ולפרלמנט הבולגרי היום, לראשי הערים ובראשם ראש העיר סופיה, הגברת פנדקובה, שהם פועלים כולם היום בצורה אינטנסיבית למען קיומו של הטולרנס והשוויוניות, וזאת אנו כאן רואים וגם חשים. כאן בסופיה ובכל הערים. ומשואה זו צמחה מדינת ישראל, מדינה יהודית, ריבונית ודמוקратית. В заключение бих искал да използвам тази възможност и да благодаря на представителите на българската държавна власт, на президента, на министър-председателя, на Народното събрание, на кмета на София и кметовете на други български градове, които работят за това да пазят и развиват атмосферата на толерантност и равнопоставеност на всички малцинства в България. Това е нещо, което ясно може да се види, нещо, което
ние изключително много оценяваме и действително усещаме като отношение спрямо нас тук в София и в много други български градове. От Холокоста се възроди държавата Израел. Една еврейска държава, която е еврейска, суверенна и демократична. אני רוצה להודות לראש הכנסייה, לצוות הנפלא של הכנסייה, לקולות ולצלילים המדהימים שהביעו אמונה ואהבה ותקווה. יישר כוח. תודה רבה על כל מה שאתם עושים ותמשיכו לעשות גם בעתיד. Бих искал също да изразя благодарността си към всички вас, които направихте това събитие възможно. Целият тим от църквата, която подготви събитието, специално на хора, които толкова много ни благословиха с гласовете си, с музиката. Лично аз много оценявам това, бях развълнуван и понеже е явно, че вие го правите от целите си сърца и аз изключително много ви благодаря за това. Благодаря. It's coming down, it's coming closer to the lost and found. Tears of joy.